Ja sam Dario Panđukić, a ovo je moj dnevnik. 27 golova, 16 asistencija u 25 utakmica. Pogledajte kako mi dira. Masira tu nogu. Esto una nena petira. Nena petira. Sretno. Volim ti ga spretno, glupa nerišnjački. Da li će ti biti treba istrčati pred nekoliko tisuća navijača koji će sigurno budno pratiti svaki tvoj korak? Sigurno, da, sigurno, da, dobijeći ovoga, onda ću se veseliti s navijačima i iskakit ću na tribine, da, sigurno ne, bit će super, onda ćemo se veseliti. Bio si odličan, bio si super, bio si izuzetan. Fali vam taj igrača. Upravo dobra reakcija. Fali mi golman i fali ovaj igrač koji se kreće napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad. To bi kao neki kurac. Upravo tako, to je kurac od igrača, tamo kurac od sve. To se događa u tom trenutku dalje. Ja brzo već se baca jaknu, baca torbu, skida, slači u znanju, djelu sekunde. Nijak dana je bila svuda. Odvratno. Ajde, skidaj taj treš. Vidi one dvije. One samo dvije. Da bi bi onu dvojicu. Moju dvojicu. Tamo su neki pravi, ja? Baš